Comment on la belle numéro? Ok guys, on beaucoup faire vidéo comme ça. Nous avons mieux parce que la lumière pas tellement bien. So on beaucoup faire vidéo comme ça guys. T'es comme chita m'a parlé avec nous. Like a story time. M'val di nou histoire qui a moi fait like I got stung by a jellyfish. Like how you say jellyfish? Okay, so guys, m'bakon ki an pou m'dil. So mali na Google Translate, yo bom non, but m'bakon ki an. Well, m'bakon ni siye kon sa livre, but mette nan ba screen nan pou nou lil pou nou di kon sa siye kon sa livre parce que m'bakon like jellyfish, sin kon sa really jellyfish like them so. Like m'kone but m just pas ka di na Creole. So guys, nou ta on story time, nou ta nan lanme guys. Nan lanme. Oh, like mami, tout moun net, nou tout net, ti moun yo, tout moun net guys. Nan lanme. And then mami, nou mene lot zami nou, maman mene lot zami pou vin avè nou. So guys, en jo fè manje pou nou guys. Oh, lot ti moun nan piscine, right? Pou sa ma fè biti piscine? Lanme map di guys, lanme. Ou konen mwen men piscine ke lanme so. Mwen sa man di piscine na. Lanme li guys. So, guys. So, lot ti moun nan lanme a ben, tande? Lot ti moun nan lanme a ben. Like 1 hour later, nou raga na ben. Oh, guys, gon zami nou te kampe nan zami mami, li kampe bo piscine nan, paske li pat vle entre. So, panan ma ben, mwen, li di kon sa, oh, gado telefon nan lanme ya. Li di kon sa, oh, bon pren. Guys, e ba telefon li te nou, paske mwen on limye, tako like, la klere, mba son telefon we. Guys, oh, m'vole mpre bala, sting me, bala, oh my god, I don't know how to say it. Bala, pikem ap di pas, yeah, pikem men, bala fe mal. Bon moute nou ki an te, guys. Bon moute nou skabou nan, ki an vole, mba son telefon li te, bon moute nou. Ok guys, mbral moute nou ki an te fe, guys. Nou va ouze okipe right sa wak bo. Ok men, mwen fè kon sa. M'vole, bala sting me fe, wak? Mwen di kon sa, sa bon telefon nou? Sa bon telefon. Yo, bala telman fe mal, guys. Ok guys, nou tou wè jom te di nou an? Lem te vole ya, yo, bala telman boulem, guys. Mbat mèm kon sa kon di. Tango like, lem fin pran ba, like, nan dwet me, e den bagay sa yo, depi yo sting nou, depi yo bagay yo, lap dwet wap formal, se pise pou mette la den. Mwen mbat konen. Se maman ki te dim sa, like, ben mèm, li mèm ki te dim sa. So, pwene, mten toujou nan pise na ben, le nou fini, male mdi, mdi yo sa, mdi tim yo sa, I got stung by a jellyfish. Like, bro, bagay sa te telman fe mal, men. Like, la mwen ve la ka mwen se pise sou li. Pise sou li den li pase la li. Mwen bat konen se pise mwen suppose pise sou li. So guys, yeah, mde gen ide video sa nan tek mwen lontan, fin te di nou. But, mbat konen se nou tap like, like, so mbat vle fel kounyam di, bon fel, yo te ka enjoy yo. But, yeah guys, esay, video ava telman long m konen sa, but, guys, sa se mde vize di nou, ki am de fe gas sting by a jellyfish, guys. Li pat dous nou? Li pat dous. So, mak mette nou an ba screen nan pou nou ka we, guys. Mbe ok? Aze, mbaka di nou an. Ya, m konen video apat long, e ba fote mwen. Se, iswa sa se mde vize di nou. En yem la gon on prank, al gade prank lan si nou pou gade, and then kontinye abone avet channel la, guys. Kontinye. Then,
Merci pour nous regarder vidéo. Bah vidéo on like, comment and subscribe guys. Abonnez à la chaîne là. Pour nous bon bail pour nous. Okay. Bye guys.